do folu mo be nya de le shi ijibi agbo ma si patakwa ne miajo yo je ma pe nu de kai le mia pe do ya wonye be mi le wo be mi do vegbe fe tareji e ata mia pe nu yo ke wo mi le pete vegbe ya mi do na vone ba do te vera ne mi le vegbe do apo be yevu gbe wuli do le chaka e we be nose be nu pola o le pa obinaji be nose be mi do vegbe fe tareji nu kai jo ape aye pe vu alo egbe bubu over le chaka veve to yevu gbe ba no chaka ne ma ha zikere ne mi le nkuro ma menye mi agbo ocho mi ape keke si ho kemi nya pa me chichi o kemi kle be school yo hold me there e ya we be so ke o gbegbe mi le fupe na vegbe dodo mi atando vegbe wa me bidibidi no kata me glo sibe e mai me no school there ye vogro na be vernacular no be mi adevio mi la pe ma the only time ke mi tan a interact kle mi no no asoro vegbe le mi no no gbonye school e la be ye mai me ho la pe me kra eno already kra e finally de chi mobo ona woni bolo fogbe ta asem kalo aje ka mi kle no mi ado ke asoro vegbe le gbo vono be mi school a no be mi le no po kle mi no no wa mi honlo wa e fi mi tan asoro vegbe le ke vo school like mi nya go de school poji kwa o be vernacular no pa fonya ka school poji ko me ka do vegbe o ko mi amero mi do vegbe o mi to mi vegbe a o ko abobogo ko kuna konami amero na be mi nglo na gbe e ba na be yevu vegbe dodo la e ba le npe na amero kra because ne ma do nyin to nye fe de gbe ko bobogo ko ku nye fe kwa nu ko di afiam fi be ma ka do nye fe gbe ma tan mi do school petela yevu gbe tan mi o ho je be mi sro vegbe ho je be mi sro chito kra mi tele sro e va pe me dole ta no zbe ole mi akpo ni mi le mi vegbe o de mi le yevu gbe ko chaka no ka bidio menye mi agbo ocho amechi chiewe yawe o disappoint me